Biyag ti tao. Hada masabat ko Pilay ti maysa. Kutimot maysa. Pukol ti maysa nga ima na. Itala makitak da kita asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di ama mo nga agnagan iti Simon Numisyo? Ha? Taimot ka arubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen kabsat, iso, sa dino ka di dito ti balay da. Asidaglaang ije balay may ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumot ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkan. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti amu mi akamangan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyanda kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni Sirok tirangtay a pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayo. Gumawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kinadadwa nga anak ko. Nailit una yun, ti balay may. Ay, oray di ta kami latabal kunan a maturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayo. Padasan nyo ti mapan ni balay dagiti daduma kakanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabain kanya? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kapain? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, awan espesyo dito balay may. No kasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod kabsat? Kat papanan yun nga Ay, kumpurmen Bakag supli kami manan ijay sirok tirang tay ijay abagatan. Tay ijay matla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narugate ijay sirok tirang tay. No kayat yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Ha? Sigurado ka, kapsat? Wan, adamot bakanti a kwartaw di tabalay. Iso na laang basit la kwarto na jay. Kayat yaw. Ay, kayat mila unay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kapsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kapsat militaw. Managtulong ka iti pada matao. Awan anyaman na. Apay, awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod kapsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital may ti apo ko may. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasapa matlapim mo say dagiti dadakkel na. Iso ada kami tinangaywan iti apo ko may. Hagaman yan ta nasapa mo ti pupusay na kapsat. Anya? Ay, sorry No impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw.
Ngimnupay kasta, makipaglading ita, kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Nakakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikan na ang sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala, saan abalay? Ta sigurado ang naragsak itan itisidong ti Diyos, kabsat Linda. Agin inanan ti apo kuyaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot may tin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya? Ay so, saanay? Di kay rumuharan. Makalangab kay laang iti asok iti ruwan. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudem. Di kampay makaitad iti abang may. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumuar? Tamang nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagado ti lugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayo. Ay na, saanay anak ko. Igatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu ti mang ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agiamanak nga rod anak ko. Ay, huwag gayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, Dalinda ken Martin. Agasawa dagi jay. Agpada nga da diferensya ti pagida. Asino dagi aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naedanda. Ket nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan takas jay ket nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati kananda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya at agim imot? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wen angam ni kasano day tangay? Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaan. Kit nun na mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sa nga ili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Wan, ay sana mabali na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mang tulong kadakwada. Naglalaingan dan ngay. Isuda kit agnomar itid ta akwarta ni tatang ay. Ay, huwag nga rod Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pa ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapursigido amang tulong kadagi at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga mi na mabatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumata Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan nyo nga amu dagiti at tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko maapakibiyangan. Ngam imbis nga agsalukag dagita at tattao. Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasa do. Kasano nga ron nga agsalukag da. Kat awan mo't nga ron ti baildan, anak ko.
padak idan a senior citizen. Kanada diferensyada. Anya kumaatrabaho ti Sir Kenda. Ay ket problema damo daytan Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong ka. Apay kiden ajak tumulong anak ka. Apay baknang kayo aya tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Ket basit moy. Ha? Imbis nga igatang yo ti agas yo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan dakaw nga ikan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat. Mabalain. Ngam saan mo't nga ron? Agpanunot kayo mamit tatang. Tikid di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, addaw. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Uwin nga raud, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutin niyaw? Asino pa'y kumatag ti tinulaw no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos ti mang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Husto dagitoyan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gawin. Na mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Kiso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko Okay. Olayo dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palike. Nay, insik sa maday tagil ilukaw. Okay. Olayo dak ka. Naglaing matay nga agsao iti ilukaw. Wan, obayak ko. Mabalak ko na yan, luka. Dayay, napanay. Ay sos, naragrag na tipita ka na. Pinutag, taikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisera? Saan napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareyag na kan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isople wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayon anakamatan? Ay ra, nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Agya badak. Ha? Ay, awan anyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumaatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Hala, ay saan, ma'am? Alaap tatan.
Sarak pumanaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige, sige madam. Agyaman nga road. Oh, Addoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kaday ta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang pagbainan nyo, kunakmay. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumad kada kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi da ito'y nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami iti da iti agatan nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni probinsya. Aramaten mi da iti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kami daw. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan nyo. Tawan ti utang nyo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan nyo day ta akwarta. Unay kayo matan tatang. Inted da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaan. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kid Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramiday. Ket kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo amo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak nga iramraman, tasabali Tatang, Isu pa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. Nukas tagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. uray siyak nga rod tatang. Maditirik nak. Gaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, nakaranting kayo latta, tatang. Kasla awan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor sakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? uray siyak tatang. Adamat agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay sos. Apay ngay. Mabaybay anyon sa amit ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Taagluto akbiait, anak ko. Mala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darikrik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo latta. Ha? Uwin nga rod, tatang. Saan akas ka na kami kaniduday? Adumit marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko.
No kanayon ka nga agkararag iti apaw, ken nasaya at ti aramid maw, tulungan na ka ti Diyos, tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong, tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material a banag ti ipaay na ken ka, salon at ti ipaay na. Di na itulog nga agsakit, wenno maisagmak ka. Ay, uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami ka ni Manong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo idi. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanandak mat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada a tao. Wen no adalaki di maitulong mo, tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin niyo, anak ko. Panunutin niyo mo ti pagsayaatan ti padayo a tao No da kayo tinaikan iti grasya, tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang, agpaimbagak. Kat no naimbagak kon, aramidak ti bagpagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin, anak ko, agkararag kayo. Tani Apo Diyos di mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yo amang sulnet, kadagiti nagkurangan yo. Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Ay, pasensya kan, Chari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti mangedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kayat ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kayat ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masapul day ta? Natula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaang. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalan. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Ha? Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrek iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrek kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iti ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Day takot ti madikin ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan ta pagsinsenyorita mo dito'y balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben. No kaya't mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Awan mat mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas, nanang.
kayat kon ti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayanta nga yan ako. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpudno nga amak nanang. Anya, Isulaangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana saan ka di? ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulan ta ti amak nanang. Oh. Amok ang nasakit tinakamyo kankwana. Kaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saanen, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti adoan nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akkada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat ngagkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amama mo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balayda ditoy? Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari. Balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama? Stop. Di nakaraopan. Dindo, aging ka diita. Kat di mo Awan pa'y ka dapat... nakukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, nung sumangputan ti asawa, kanda kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari, Dindo. Nagtawad kan ka ti anak ta. Di mo ipilit dahi ta, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon, kunak man. Dindo. Jak ni namnama akas jita aramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudno nga amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin ano upyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso apinanawan nak idi masikog akon. Anya. Iso at talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nagpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. Anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko, di ka unay aglidlitay. Tada ka asi ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyagak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang. Taado ti Jack maipaaykan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pailaang, anak. Ano sa kunti makilabada? Barang makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jack kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kastoy ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak.
Ay ayak ti bagik iti kastoy amang mangag kan makit-kita kita. Naimbaglaangan dati na ka mang ipatpadag kanya. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Uwan manang Elvie. Agsangsangit ka di, Chari. Saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman na imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvie. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpet mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpet kan nagagat ka. Kaya't ko kumaatunuyan ti arapahaap ko nga ore kastoy ti kasasaan ti panagbiag mi manang. Una, di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Kat ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mangbayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang, agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvie akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabada. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvie ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila, kunam? Sika, Chari? Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni manang Elvie. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala, sika. Importante, nagsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo, Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agurnungak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanya. Di nakawagan iti, ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rod na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, di si kaswam dito'y. Kandag itidingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa'y. Tamo ka na ba ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas papaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, nana. Diyak ilibak dayta. Kunak ngagtuloy akto ngam. Diyak mo't lama kaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't nagitido akakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mangtulungkan ka. Dagitikas kan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana.
basig nga ubing nagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idinto ta siya 25 kon. Ngam saan na bale? Saan matamadlaw? Basbasitak nga may isuda. Isa kaslay na inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta na pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman unay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Diyak nga minin agsusweldo. Anya? Anya pa'y lang teraramitin di tano, di ka magsuswil daw. Ngayon kan, tumulong kayo di trabaho dito eh. Diyak pa agawid, tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dito. Apay, adi na ka suswilduan. Nagikat ka, iti trabaho? Saan, tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swilduan nga. Ay, idaro mo ita. At nakastaya mag. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumachos ko. Nung nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga agiskwela. Iso nga ilimad ko pa'y ang ti panagadal ko. Ay, saan nga pampanunod na diyang anak mo, Lolet? Uray di nasusuldo, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin kang pampanunod? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagan, tapagawi damon. Agsaysayang laiti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang, ngam pangaasiyo Diyo pa'y ibagbaga ka ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam day ta anak ko. Amo kunti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na day ta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na day ta. Ay, agyaman nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagak tokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnateng ken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot na gituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Ken pangramanan yung meten iti mulam eh. Ay kat agyaman angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nana. Bayadak dagito ay nasaanan balasang ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo nga men. Kastabot ten jay inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakem ken kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo meten nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktukin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manan aya. Balsag na kisay nga wanan ba? Saka ti karkaritin daan? Uray, aduda, saka na kabuda. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran na barbartekan. Di na labdan tayo, pakita ka naging jaya dayo. Asak ti arin dito. Saan mo nga amudag ijay? Kanagaduda. Di ka agar-aramig, Ben. Ay, di nakalabdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda.
sakit. Inga nawa ni Tata Ben, iti kasaran. Agulgulo. Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanan nan. anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka natukol sa Anyak napasamakan ka. Pinangurda ti saka natukol sa Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo, nana. Gapo iti adoan na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kang sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra. Kat naipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit gam. Tapatyak ang matulungan na kaday chay. Tapadam ang maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ko. Natudyo ka, nasingpet ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti ado sakripisyo anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla natulungan na pulos. Sabali at tao tinang tulong kan ka. Nanang, di yu sawan ti kasta. Nupay awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon a pamatag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, aduyan ti kapiyo, tatang. Agyan manak, Chari. Naimbag ka pa eh. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad na sa rukod ko, marigatan ang landa. Mababaynakan ka, Chari. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. May baga oras mo, Chari, anak. Ha? Tatang? Uwan, anak ko. Agyamanak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na ko, ma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti yung nagtipagsaritaan tayo, tatang. Api akim mo tong kayo. Naitati may sarason ay maya ka na. At nadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkin daw iti pamakawan ka. Sorry anak. Amo ka siya ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngay bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siya, linipat kong dayta.
Tano lagi pak. Agsakit lang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidok ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitilam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawan enak. Padya kon masulnitan tinagkurangakken ka, anak ko. Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagapuwi jay syudad Jimmy Baraw. Nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyaw Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko ang trabaho di syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder kan, iti balay mau. Nantay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita anak da. Ay, kamayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masagtot mo maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasan daw ang makasapol, kat saan man nga biro iti trabaho na? Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na bata in lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mo. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Sikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila sikog mo ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta, mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawa mo balay da. Ay, dayta nga ro ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na, uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ro da kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanun to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na, ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagat talatan, bareng makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y laang, ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mari ijay balay. Isu nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay,
Di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isudalangan ati humagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami, saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang, sana bale. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Inton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan me. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakkel yaw. Ante, isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit laba nagdayta. Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutam. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kal? Agtalo na klaro. Talunag ti talon me. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon yaw no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay wain, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, saan na nante? Ijayak ton balay amang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikit di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit? Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan. Hadan to kadwana. Awan sapay mo. Nubiam jimay. Ewan pa yan, te. May mayat mo't laang no. Agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw. Ta awan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho?
Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw, anak ko. Kasanaw, nuawan kami iti amam. Kasanaw, ang makasuro kayaw nga agdiskitar iti kaninyaw. Nang runakit na'y, umadadaw, dagiti anak mo. Iswa, sapay ko ma, saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Okay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak, iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante, nakayugod gayam. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, lakaman dakmanan ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay takamanin. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, gayam Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yo. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay, kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Makipagnaudak mo iti libre iti balayo. Iso saan nga agabang. Ay na, nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iti balay mo. Awan mat sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanyak. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y. Iji balay da anti Eva, ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga sawakan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tano mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Auntie Lenny? Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maala na ti kayat nakan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumwar nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa'y langit Ay, isumilat ti aramid ya anak ta, iba. Sa doon mo ilat ta. Maturog lat kukuen na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan, adan libre apag naidan na. Wine,
Saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw ije balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanan. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iso adiyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kawan na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin nagiti anak ta? Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak. Bakit? Anya? Nataw. Kwartaman may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngamawan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsong batang ti awag ko. Iso masuruna. Ante, ada kadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiridaw. Tunay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Tinukasta, mag-asawa ka, Jimmy. Uwan, Uncle. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan oray simple lang nga kasara. Ala Wen, tanay, ang mga nubala kayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimmy. Kaya nagrigat ti adda asawa na. Mayabaw, hindi ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay numangasawan. Pangiyawidan ng tungay iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akasta ti sa Eva. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Maasya na kin kwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan.
Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na jadaga. Ako lemot ka, Arthur. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Na. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang putam iti asawaam, ha? Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti-ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, alda sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Palay mo tayo ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lula! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Hey! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasadong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen, nanang, maawatak dayta. Aladak daytoy. Tapno saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, ti, Angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, anti. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo dayto'y kaanakan. Anti. Kabsat ko day di antim nga ibang, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. Ante? Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan, ti sabalimanan na pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titunggal Maysa. Biyag, ti tao.
Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron. Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pag ipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat, imman na ti impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inlakok tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ilako, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay ana ilako. Kurang mat ngamin ti impaw it mo. Iso ani nayunak. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sikamot lati adda kwartana. Sikat ag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti panagkasarta. Apag isuntumot din analpas ti may patakdera balayta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta adda kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen, Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to anaimbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan mintag ipatakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni iti balay mo? Wen, Manong, balay mi ka na, Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasikat agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, nuawan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, Manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalag kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, Manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakdera ko ni iti balay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nyala ka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit Alang araw. Sige, ito dok no sa dino ti ayan titawid mo alute anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurnong akto ano malpas ti balay mi, Manong. Abay, dakkel unay ayat ipapaaramid mo a balay mo. Wen, Manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na urnungam lang ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot, Manong. Paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka.
Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagiti impaw-pawit mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-pawit mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasamak akasta. Adon tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakkel agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasingpot ti nobyo. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habag. Daytoy mano. Daytoy daytoy online. Okay, sige, Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangan day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwartakan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, nobyo. Manuti kasken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat bangasim ha. Di nakisuksukat iti ure asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram ken ka. Mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalain ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawag to. Inton agasawatan. Amumat. Tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadingak ng trabaho. Di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak iti agtutuma lalaki. Ngam, jak pulo sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan ambok kita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuyag na mapaspasamak bakit? Apay ngay, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Gayam ko ni Fe, nanang, tatang. No gayam mo. Apay nga raw nagkaita kayo. Wan mat nga may Alvin. Ibagam tiyag pwesto ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne ti kayat nasidain. Anya! Jakpat siya, nagayam na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na laki di dayjay. Imposible agayam na lang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Wan nga rod Nagsinsinubo na payamangan. Nadakit agayam makasta. Nayapaw, kasano nga rod day tuyan dakay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balayda. Wan nga rod. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasya na kitinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidon ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tara ramidon ni Alvin. Baka? Anya? Ay, lakay. Ang mga nuda tamat, tiguraan ti anak ta, no aramidon ta tikasta. Nang runa kat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah,
Ang mga no, dainayon mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat, siyak ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pay laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati akwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbag kan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pay laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho di nobyom. Mangnamna malatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad don? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilyo matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, dinakarkaron ti rigat mo. Ay, di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na manong. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao, saka agsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay, kit, bay, awan may pawit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat iti kwarta, yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna iti nobyo na, kadi da pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ito, madamat ipanagpatakder da iti balayda. Impakita na pa itiladawan ti balayda, aman aramaid. Ay, sapay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmutkin ko na, di na ipawit amin na sweldo na. Kung naman nga awan ka na o tirumba nga pagdanaga. Sa nasingpit ka na o nobyo na. Ay na, kaano laan amuna day jay, hanggang nagtalakadagusin. Nubagbagak, masair tirik na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko, ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na, nalpas mo't langin ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah. Magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah. Uraya, ti pa nagawid mo. Wen, sana bale. Mabit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka, nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka din mo lang, Faye, sweetheart. When ay no, diyak lang pagaro pa kasto'y kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaedan ta. Talaga? Sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho ni J Club? Sige. Sikat di makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kun di ka mabait, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Ang sabali a babae, tingkab balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalak-kalakakin ka, ti panangisinam, itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam.
nagloko ka. Kasta talaga, ananang. Sana balay taman nakawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Wow! Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na mo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado maklaat na yung chay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpet mo. Hanya kamatan. Ha? Apay, kasta teacher mo. Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? Ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may kote ko! Anit basol ko ken ka! Sino day ta babae ko nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipatom! Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, hindi dyan Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kang kwana. Adal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat ginobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, noin limad ko ti kaadat mo biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dahi babae. Jack lang pakarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan aka ipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakyan kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ama urnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum ngag idi. Uwan nga rod manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amom ton no sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam dayto napasama ken kawan. Alvin, aldawan. Apaya di ka pala bumangon dita. Mano nga aldawan nakasta ka. Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang... Jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kano makaturog ak basit.
Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na payagan na natay. Anya! Nana, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya! Ay, ipandakalaan nga ni ospital, anak ka. Nangigmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kan ti sakit asa na maagasan. May asak pa'y tatang. Diyak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaing may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayat ti matay, nanang. Agpahagasang di ospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tatiba gada ito a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isumaumadan ti apit ko. Naalap na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsak pa'y nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasurakan ka. Gapoy iti pananglukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyan, anak. Nalokayan ti barukong ko amatay. Sige nga rin. Tama ba nugak nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan tada ka nun nadagsa na sakit na. Kat umadani ka nun ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ro iti langana. Naggutom. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan lang iti agsangpad nga may makilamay. Mabait laeng nga raw. Makipagladingi tak iti napasamag kina Alvin, nana. Tata. Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipon ni Jamraul. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan may nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga men nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dya, Jonah. Taam mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, maapaman na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di kapalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, diti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao.
Ferlin, adda kadwa kasi mangpet ni tatam at Jud. Isu ti agbalin ang maikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay, kawan Jud. Imalamot la kanya, Oh, Ferlin, agmanukan ka ni tatam at Jud. Inak pa agluto, nanang. Na. Ferlin! Mabait man lang! Ay, po. Nagbastos mo day tang anak ko. Baybaya mo, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot kay ti lalaki di balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jud. Oh my God, ta isimpatan dagiti gargarot mo iti silegta. Anyat sang-sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitam, Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo iti kanyak. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni Jud. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho. Isa sikapin natin makamoy ti taraon tayo, Kan amin na masapsapol di balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Ang tagibalay ka lang Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kin ka. Man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagititrabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman at Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kan rumbang lang nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman at Jud. Tawan ka dit klase mita, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwin kaya man yan. Ambong Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Ada ka din nobyom? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Adun to, pwede makitkitak kita nga ada ka kinkinibin na mas ubing pa'y ng sika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Napano ka naglabak nagdalos dito balay. Itsak ka mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dita bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kayat ti kada ni Tata Jud di ti balay. Ha? Ni, ape, kasta ti bagbagan. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo Jud. Naksayan, dagiti trabaho. Saan akon nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan ti mang trabaho kadagita. Nanang. Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Ta agmalmalem ang nakatatakderak ijay department store apag trabahwak. Iso dakala katulungak ni Jud. Kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinam ti trabaho.
Tadi mo pa'y amuunay nga aramidon dagita. Iso bayam andi tatang mo adjod timang trabaho ka dagita. Adda nga min sa bali nadlaw ko kan kuana nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka? O di thank you ko Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas-tikas ta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kankwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne. Ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayon, Susan. Taagas ti banog. Naglabak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Farlane, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tayo inakpay agbalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap to yung readout ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na diyo parasita. Umabayakin ko na. Tata John, apay nga da ka dito yung silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanang mo. Pangasin, tata. Di na ko mapag-aramida ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Wala. Ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak lang ni tayan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak. Utog ngaram ti pagayatak. Ipatanak, tata. Tano di nakibatan agriawak dito eh. Agbilangak. May isa. Dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agi pulong iti ina. Tapno nasayat kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya maninday ta, Ferlin. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pag no kitang ipulpulong na kin ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpaiso ti bagbagak nanang. Amok adina kayat apara iti inam. Isapat padaksin nakin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng dagpaiso, tata. Susan, bakay? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Padakan ka, no mamati kakin ko na, wala saan. Ang nopatyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Di ka pumanaw. Ferlin. Inka agrubatan, ta sumrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyan lang pagarup. Nalayang gayam ngagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw nga na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsin. Ta sika ti asawa. Agyaman ak, Susan. Napanik-nik akong ti kinapudnom kanya. Ay aten ka nga na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatsak. Banana kyo, kamote kyo. Ay,
Ferlin, gumatang ka iti paboritong akamutik yo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapay akas tayo ti jar mo, naning. Apay, matitirig na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ah? Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amo ko dito asidet ti eskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Siyak ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu mabuti nga kung nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka itinay pagbagam. Uwan, Nana. Ay, no kayat mo. Kuyugan ka mapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kayat ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpaganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may katwa nga asawa na ngamsyak nga anak nga. Anya? Ayan di anak mo. Sumit ngatan ng awan palay. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat na kunana nga talawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing ah. Asus. Abangan no asawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nonya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, ka desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nang tumot kat pag sinaon na ta. Banag at sakmot kayat mapasama. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta? Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon tibiyag na. Choice na day tan. Ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Amangan, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumpro ti sakit kuno kwa. Ket kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayo mo't nga day skwelaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ah? Ay, o sige nga Rod. Pangam ni, ano sama ti panagbiag dito'y lugar ni, wan. Wan, Nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intalag pakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anay bagbalasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anay bag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta. Palupusan ti anak mo nga agnay di balay ko, kapsat. Uwen, kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kat adamat madiapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam.
Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagim laang mo't ti pampanunutan. Kabsat, ala, di kayon agsinungpat Oh, mangadeng kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanya iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman unay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanya. Ay, pinanawan na mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo? Nasingput ka ngamin kanya. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana. Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraan. Nasaya tadakan, Susana. Itimplanak man iti kape. Makakapeak. Ada na pudot adanom? Awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagpakik. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Di mo mula mawat-watan ti bagpagip. Masaduta ka nga ron. Malakit din. Agluto ka pa'y no madamdama. Kanyat insang pet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko bali Di ka pala nga pinpumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Ay, awan mo't patrabahwak, lumikatak ijay. Magabrot ka lang may mayat pa. Taktakal ti sweldo may jamro. Mabuto nga kaagabrod. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag? Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid Ta adda ipaaramid ti amok. Yan nga oras nga, makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makainana akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talaga nga agiddaak no makasampul ta kay balay. Daytan ti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin kukuha dito. Na. Agin na ayadak ka sumraga. Agin na ayadak amapan iti silid mikan ni Joda. Basta naging niliw. Tamarabdan ka na sumangpad di kurang nga asawa, sweetie. Sweetie. Ay na. Awalan kayong itibain! Garampang ka, babae! Alay ko! Susan! Kalbog na ito yung babae! Tunaw! Gusto ka lang larugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinangbubog ka. Lating ngitek, Jude. Ngam napunwa na kun!
Huston tinaunday a panawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay ak ti anak ko, gapuken ka. Nagbali na ka martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jun. pakawaran na ko masusan. Nailaw anak lang. Isanod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsakripisyo? Diyo baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Ha? Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ikag. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa ulit ka na. Nabayag, sinapsapul ka. Gamdi ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ay na, anak ko. Kailiw ka una yan. Ha? Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day dyan kanaptuog ha. Mabitla ang Nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nagmatan. Anak ko, natayan ni Kabsat Luz. Gapo iti pan nakaatake. Uwan nga ron, Nanang. Natayan na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Among, ano tinagkurang anak ko? Masimpatag ko nga minti lalaki nga awan ka ispes ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, nagkal tinagkurangan ka anak ko. So pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulit. Kanagiti anak kurkurangan ka. Iba't ba't ikaw na anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura pada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Iso pa nga asiyo, tadidak kumamat pa naman. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo pa itinapaot, Nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, Nanang.